ole clear tu te in zawain chibai le vekule tunchum kan video chuanin Indian Army a commissioned officer direct alu theina kong pakhat technical graduate course TGC an ti chungchang kan en ho lenga tuten nge dil theya post engzat nge ruak selection process training na munte a reizong te salary rank le promotion chungchang te tunchum kan video a hianin kan bi chiang le donani Indian Army a commissioned officer alu theina kong pakhat CDS Combined Defence Service chu video masalama khan kan en ho towa kan bi chiang towa chuta chuanin salary te tin lu dan te video masalama khan kan la en lo ni chuan le kan en du te ni chuan kan lo check out don nia Indian Army chuan 134 Technical Graduate Course TGC 134 an tia chu nakum kum sang ni le som ni pahni January thla atran tur Army Officer Training ni tur Indian Military Academy IMA Dehradun huna training na tur chu advertisement ati chuaka ahma saberin tuntuma hianin post ruak zat le dil theite kan en ma support donani TGC Technical Graduate Course post ruak zongzong zathi seat somli post somli ania dil theite a hianin eligible criteria hianin TGC kanti tahi engineering technical course lambi kani wangin engineering degree course engineering zirlam tan khan a thei donani engineering degree emo khatiang lampang zirlo tan kha chuanin a thei don lawani engineering degree la pass chuak lo final year tan po dil thei dona terms and condition le khatiang neu khachu advertisement lama khan notification a khan chiang zokin kan lo bi chiang don nia Engineering branch stranga post seat ruadan chu hetiang hi nia Civil Engineering Building Construction and Technology kan tia khanin post som arwa kani TGC a khanin post som arwa ka Architecture tan post pakhat Mechanical tan post pahni Electrical emo Electrical and Electronics a khanin post pathum arwa ka Computer Science and Engineering emo Computer Technology emo MSc Computer Science tan post pariat arwa ka Information Technology tan khanin post pathum Electronics and Telecommunication a post ni Telecommunication a post pakhat Electronics and Communication a post pakhat Microelectronics and Microwaves a khanin post pakhat arwaka Aeronautical Aerospace tan post pakhat Avionic tan post pakhat Electronics and Instrumentation emo Instrumentation kami subject engineering branch tan khan post pahni arwaka Fiber optics tan post pakhat production tan post pakhat industrial emo industrial manufacturing emo industrial engineering and manufacturing katiang ho tan khanin post pakhat arwaka tichuanin workshop technology tan khanin post pakhat arwak bokani tichuanin engineering branch stranga TGC technical graduate course post arwak zathi post somli ani age limit han anila TGC deal thei chinta chu kumsom ni atanga somni le pasari in kar ani turani January kumsah ni le somni patni china khanin kumsom ni atanga somni le pasari in kar kha ani turani a STSC meichia le khatiang handicap kan tiang chi tan khanin upper age relaxation ngai hathiam nang chi kha a om ve lawani hemi TGC a hianin tin army officer TGC deal thei te chu mipa nupui la nei lo unmarried male ani turani a Hechatan hianin adil thailo shrimani Training chungchang khan en leila Selected candidates atling ho khachu Indian Military Academy Dehradun a khanin 49 weeks chu kum khachu ania an training anga training an zo ma chu nupui nei phal ani lawani tin an training chung hianin chung te po hruai phal ani lo bokani Promotion le rank chungchang han en leila kan soita kan khanin Kar somli le pakua IMA Dehradun kan ti hmuna khanin an training dona khami an training chunga khanin short service commission an tia chuta chuanin lieutenant rank kha pe kan ni dona ni lieutenant rank kha pe kan nianga an training chung hi chuanin probation period ang kha nia training an zo che hianin permanent in lieutenant rank kha pe kan ni le dona ni ti chuan promotion le rank chungchang khan en taila Ahma saberin permanenta and training zo permanenta khatianga appointment commission mu khanin lieutenant rank ani photanga chumi hnu kum ni
an service nu khan captain ta khan an kai sang theya kumruk an service nu a major kumsom pathum an service nu a lieutenant colonel kumsom ni le paruk an service nu a colonel ts ti chuanin colonel kan ti te tin brigadier major general lieutenant general kan ti te tin achung lam khatiang ho chi khachu selection basis in an kaldon ani selection basis kan ti chuanin fulfillment of requested service an ti chu post ruwa dane zirte tin an mamo dane zirte khan ti khanin selection ang khanin an kaldon ani ti khan promotion kha an hu thei zel ani hlole allowance chungchang khan en le taila an training lai 49 weeks kar somli le pakwa ni chu kum kha chung vela chiaren ta kami chung khanin lieutenant rank hlo kha level 10 kha pe kan ni thina amai ro chu a fulin an pengai lawani training an nei chung khanin thlatin stipend angin singni le sangkhat vel khan pe thina ti chuanin training an zo hian lieutenant rank level kan ti kha permanent basis appointment an mu khanin an la thina ti chuanin full pay khan dong chau thina ni an training laya an don full lo ang chi zong basic pay ba ka khan allowance sang te kha permanent ta appointment lieutenant rank kan mu chi akhanin an refund le vek reimburse le vek thina ni ti chuanin hlo bi hian anila lieutenant rank level 10 singa sangruk le za tanga nuai khat sing sari le zanga ania captain level 10b ania singruk sangkha zathuma tanga nuai khat sing kwa sangthum zakwa ania major hi level 11 singruk sangkwa zali tanga nuai ni sangsari le za ni inkar ani dona lieutenant colonel hi level 12a ni in nuai khat sing ni sangkha za ni atanga nuai ni sing khat sang ni le zali ani dona ni colonel bk level 13 anianga nuai khat sing thum zaruka tanga nuai ni sing khat sanga le zakwa ani dona brigadier hi level 13a ni in nuai khat sing thum sangkwa zaruka tanga nuai khat sing khat sangsari zaruk ani dona ni major general hi level 14 anianga nuai khat singli sangli zahni tanga nuai ni sing khat sangriat le zahni inkar ani dona ni lieutenant general hi HAG antia chu higher administrative grade scale khami higher administrative grade angkha anla phato dona level 15 ania nuai khat singria sang ni le za ni tanga nuai ni sing ni sangli le za inkar ani dona ni tichuan lieutenant general HAG plus ho kha anom leya level 16 ani dona ni nuai ni sanga zali tanga nuai ni sing ni sangli le zali inkar ani dona ni tichuanin adang dang po kha higher level khan om zela level 17 te 18 te an omanga level 17 khan nuai ni sing ni le sanga fix ani dona ni level 18 kha nuai ni singa fix ani don bokani khang te kha hlo tlang pui chu ani ya tichuanin allowance an en leila allowance hianin pakhatna military service pay MSP a oma hei hi lieutenant to brigadier lieutenant rank atanga brigadier thlengkha khang ho khanin thlatin MSP kanti military service pay kha singkhat sanga le zanga andong don ani fix ani ya pathumna chuanin qualification grant oma hei hi an process meka andon dan tur le andon za tur hi tichuan palina flying allowance oma army pilot tan anianga thlatin singni sanga an hlodon ani flying lampang an ti lai khan dearness allowance omatin para allowance te thlatin singkhat le zanga para reserve allowance omlewa tichuanin para jump instructor allowance singkhat le zanga te project allowance thlatin sangthum le zali special force allowance singni sanga technical allowance tier 1 oma sangthum technical allowance tier 2 sangli le zanga field area allowance sangruk zathuma tanga singkhat sanga zakwa high altitude allowance oma mun sanganom khan tiangin hloa sangthum zali tanga singni sanga inkar kha ani siachen allowance kan ti kha singli sahni zanga khami siachen huna an post khan thlatin khan singli sahni zanga an hlo thine tin uniform allowance kumtin singni andong boka transport allowance sangthum zaruka tanga sangsari zahni ba ka dearness allowance an latela ration eile in zong kha free vek boka chubaga chuanin children education allowance antia khang ho tan khanin thlatin sangni le sanga andonga hostel anom phei chuanin hostel subsidy omleya
sang ruk zasari somnga thlatin khan an dongani khangpa ka khanin alawan strang ala om treu bokani apply dan turhan enila online atanga apply turania tuna kan soi TGC Technical Graduate Course 134 kha online atanga apply turania Indian Army official website chu www.joinindianarmy.nic.in kami website ta khanin kan lutanga chuta chuanin officer entry apply login ti khalo om lenga chu kan click anga chuta chuanin registration kan ti phot donani registration kan lati lo chuanin registration kan tianga chunghnua chuanin form kha kan fill up anga application form kan fill up anga apoi muang chi te tin documents ang chi te pokha kan upload donani online atanga TGC application form fill up dan hi rem changa video kan la upload le donia chuan last date of online application last date of submission hi September ni som panga sahni le som ni pakhat tun thani som panga ani doni chu selection process an en leila TGC 134 selection process a hianin written exam om lawanga syllabus ran papo om chuang lawa pakhatna chuanin shortlisting of application om dona khami online atanga application kan ti song ho kha an shortlist donani an selection kha om donani engineering degree mark percentage atangin cut off mark khan siamanga chumi cut off mark mupachin ho chu interview ma chhon turin an select le donani ti chuanin exam center kan ti te interview center tu te pokha an hril donani panhina chuanin interview om dona interview hi ninga ani thina stage 1 le stage 2 a thena ni a stage 1 atling te chawin stage 2 kha interview ma chhon tur khanin a select an le thina ni ani khatna hi stage 1 interview ani a stage 2 hi nili ani thungani stage 1 kan paltlang lo ani chuanin a stage 1 ani khatni la khan thon ho emo khami kha antla ngal thin ti na ni chu ti chuan interview stage 1 a hianin intelligent test le picture perception le discussion test te khan nei thina stage 2 a hianin psychology test an tia khatiang chi le group test tin interview pa ngai khatiang khan nei pui bok thina ni interview stage 1 le 2 te chu medical test nei pui le an ni in medical test kan ti medical examination khan nei pui thina chu tatling te chu merit list le vacancy te azrin an tlinganga joining calling letter kha andong chau donani full details hi notification a emo Indian Army website a khan kan lo chiar chiang don nia video description a po hianin advertisement notification download theina link le Indian Army website visit theina watlo theina khami link kha video description a hianin ka da boka kan lo check out don nia